This waste molecule is inside your body, uric acid. But it's normal. Yes, it's normal. Uric acid is the product of purine degradation. So asa man nato makita aning purine? Well, purine is an amino acid. Unsa man ning amino acid? Social. Amino acids are building block of DNA and RNA. Karon diri ta sa source. Two sources aning purine, the endogenous meaning sa sulod. Purine is found in all cell of the human body. So diri na po ta sa exogenous, sa gawas. So unsa ang source? Food. All food contains purine. Pero sadyang naalang joy pagkaon nga taas kaayog purine content. Unit ba nato ni elaborate? Maybe next content na lang. So recap ta. Asa gi ka ng purine? Kasulod sa lawas o sa mga pagkaon. So diri na mosulod karon kay uric acid. Uric acid is the degradation product of urine metabolism. So diri na ta sa highlight. So natingala mo kanang magpa-test mo sa lab na ay request nga uric acid sa blood. Napoy result nga uric acid sa ihi. Pero natingala na. In the blood and urine, uric acid is in its soluble organic form, liquid. So from the bloodstream sa imong circulation, uric acid is filtered out by the kidney tulong sa ihi at a time ha. Pero kung patuyang tagkaon og high purine food laman loob, lansones, rambutan, parisan nimo soft drinks, boom, taas ay imong uric acid sa dugo, hyperuricemia. Okay lang, naman sa kidney. Well, dirita. Diba sa kidney, i-filter out niya ang uric acid at a time. Double kayod sa kidney na ipagawas niya ang waste product na uric acid for detoxification. But remember, soft drinks man imong giinom, dili tubig. So mag-concentrate ang uric acid sa imong kidney. More uric acid is concentrated in the urine, especially kung matulog ka. It makes the environment of the kidney more acidic. So, diri na. Once mag-acidic na ang environment sa imong kidney, dira na ang perfect condition para mag-form na og uric acid crystals. So kung gamay pang crystals ay gawas na sa ihi. Pero ang problema kung dagko na nga dili na siya magawas sa ihi. So mahimo na siya ginatawag nato na renal calculi or renal stone, kidney stone. So basig mangayo mo advice ako og tambal ha. Nga dili ba ako doktor. Discuss ra nako paano naabot sa kidney or sa ihi ang uric acid. Pero basig na mo'y pangutana, paano naabot sa joints ang uric acid? Well, another content, another time. Na, marami pagkaon og gaman loob da. Ito paganan, takingking na ganina, mo pagin sunlugon.